Küsmeyen mi şu feleğe, sattı beni bir keleğe, vurdular inceleye, benim şahım. Halvetiyem hem uşakiyem, rıfaiyem hem şabaniyem. Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şahım. Halvetiyem hem kadiriyem, gelmediyem hem şabaniyem. Benim şeyhim bir kişidir, hakta kalp bir kişidir, erenlerin paşadır, benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem, Melaniyem hem Şabaniyem. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, zumme elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmaîn. Emma ba'd. Mangle praylalen saydime peynale. Cemaati muslimin. Allah eskoro rahmeti, Allah eskoro makfireti, Allah eskoro bereketi, inşallah upratu mende upra amende nekoro. Kira tutnita bina so'anav kerdi o islam pred omiraji pejgamberesko alaihi veselem, kao volameno šajpa amare mangle sajdime šef hođa efendijaja imerejate objasnila minge kaj nisave detaljna bukja kola su da si nelajne bez pred omirač luko. Pa da leskro sebepi zamolnav me govor su šaj spodrinno live te šaj te volamen kopovike dženje te praktinen akavasus ke tamo bud važno hemđija kana nikogaš na objasnilo akava, ema da leskro da sebepi ko volamen znači je očekujnava gigantično emisija, pa zamolnav me govor su šaj delinen prete počinjel amaro efendija pe derseja.
Значи баро селями сарниги кои со итане моментално ко лайф, значи на мате кофако анав, дикава дека баздалапес оброј, продужнените споделинен, претему кама маре Hoca Efendi'ye, значи kucarat men pandahari, atumen diken kobor sushaj spodeline. O Efendi'ye veçtano Андре, мешај комото те мукале, па тешај аменге овте починал или поточно по селямите дел, тешај амаре програма е похарите почина ске мислинава, ја. Мислинава дека на шунгјова финова кирило елементи. Добро, на неврска повишитано маге вредно о амаро ходжа те дал по селями, па после амен ка продолжина. Selamun aleyküm Hoca Efendi. Dali şunuya maşkar? Aleyküm selam. Babe. Navasos ke shukar, ama Harica ligde ka prekininela, ama navasos ke shungovaya. Znači nava dali amani o narodu ka shuneno, džemati dali ka shungovamen. Dali me shungovava shukar, šaj teva keren. Pa baš ako vama mutejana, dali o Hoca Efendi'ye shungovала fino, te počina amare derseja, ko uđaravtumen za kratko vreme te dentu maro dževapi, pa te šest vakrala peste počina. Ja, o eventi, a kjek baro selam džileste, vakrala deka shungovала sa fino. Te shungovала shukar, tegani. Buyurun Hoca Efendi. Tegani shukar, što shungovaya shukar. Buyurun Hoca Efendi. Selamine kovoltuke babe, selamite olte programake, selamite oltu tire dikutnenge so dikenatu, eke palo sa doborom vreme, kobor puti. Vakerjan mange, hoja tiklove, samo komu krali klove, mandene klove, eke avdije, ulo nasipi tute da babe, inşallah. Eyvallah, Allah neko razija tutar prvo ste familijatar efendijem, te sad te manglendar koji su tani tuti ki okolina, so denan to vakti em to vreme te šajte objasne, ama tu džene kaka ja me rodavaj na otara emisija odamna, suske tani jek zaista vredno programa to vol sa amare dikutnenge, hem pogoto ko javno to vola mi ge panda pojasno, hem normalno ko vol automatski ko YouTube koji su šest sekogаш тирана те дика значи те пратина ако нешто на сватинен палем те шест тиранамен те сватинале ако има ги погото бу значено Hoca Efendi палем захвалнама прво Аллах еске туке солелана кога време те шаја менге тове акате евала султанун буру İnşallah sar sekogаш sar sova kerava Allah eskoro rahmeti Allah eskoro bereketi Allah eskoro mağfireti upral tumende upral amende ne kovol neke kijek programa taro amaro prav o bave avdije specijalno zamolingjama neko bore ayeten sar neko bore lafen sar to objasnav o islami angledero mirači je pegambere skoro normalno je bučuži tema but interesantno tema i bi trebala amaro džemati akala informacije su kadavlen normalno ta nekakva temeljna informacija je islameskere i svako je muslimani akala temeljne informacije potrebno i teđanel i teđangla akala temeljna informacije temeljna historije e pejgambereskere anglederu mirači i situacija e arapengeri anglederu mirači ili pa situacija jaudijengeri ili kristijalengeri ili mušikongeri angledero mirači je pejgambereskoro ili pa agar po precizno te vakera angleder o peygamberi te ol yani sar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amen jana Isus ke leskoro nubuveti leskoro risaleti Allah ko saranda berše pejgambereskoro znači kada maro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem per Allah saranda berš i buti interesantno normalno amen sar muslimania teđana istorija i pejgambereskiri amare manglengere najmangle pejgambereskiri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eskiri angleder leskoro pejgamberluko i ket ovola peygamberi pasađiko leskoro miračluko znači akala trin
etape taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka probina avdije govoršaj istoričko te obrazložina. Makala temeljna istorije, informacije su avdije ka dobina, inšallah, bud buka ki amari godi, ko amaro puči, so pučela pe amari godi, inšallah avdije ka dobina odgovorja hem pravilno, hem temeljno ka haljova, akava dini, akava islami. Mesela kogaş vakergum, amen siem muslimanja, amen ulem muslimanja, ama amen de muslimanluko ili lilemle tradicionalno, su schiamare papoja sine muslimanja, su schiamare papoja vikinena pe sine ili pacivena sine oanava muslimanska i tradicionalno su schemiro papo sine muslimani, meda tradicionalno ulum muslimani, ama jandipnaja kobur lilum te siklovavu islami, kobur lilum te studirinavu islami, kobur lilum miro kitapite penjaravu, dva je znak pučive. Ja da je problemi amende ko muslimanja, kola baro broj taro muslimanja prihvatinaja u islami tradicionalno, nasledno. Yani nasledno su schiamare papoja agar anavea sine muslimanja, amen dole muslimanja, su schiamare papoja amen agar vakerdo ko murșa, kerena sine amen khitan, kerena sine amen sunneti. I amen da odoleste aci oameni ja da vasar muslimanja, hem duito primive islameskuri si jandipnaja normalno, bud povredno islami, bud poznačajno islami, bud popravedno islami, ta no dova islami kovaja jandipnaja. Odoleske do Allah Celle Şanuhu ko Kur'an-ı Azimushani vakillah fa'alem ennehu la ilahe illallah. Angleder te vakere la ilahe illallah fa'alem janindor. Prvo jan siklov jan sotu vakerea postem vaker da naneja verdevel osven o Allah. Yani ker tevhidi veruin ko monoteizam. Janindor ama vakerla na tradicionalno na iar preselindor religija negoli amen i religija trebala te priminala janindor, ispitindor, citindor, halovindor. Satane akala ista termini agar so mangava te vakerav i odoleski de miro projekti so bekerava le chiamari jamia ili segde ca so sekugash viklovava amare projektea anaf kerdosar citingjanlio Kurani, yani janglanlio Kurani paulan muslimani, janglanli paulan muslimani, janeali o dini i religija u muslimanluko o islami tutar somangela paulan muslimani, sakva trebala te pučamen. Ama te vakerjan na soskemo papo vikinala pe sine Ahmed, soskem mire prețian lider sine muslimanja, meda automatski nasledno ulum muslimani, tega niko olamen bare problemi ako haljuive islame skoro. I adla problemi so ko olamen ko haljuive islame skoro, agar meda vakerdo sarso vakergia u ibni Tejmije ka paćako je islami kovatano hovavno islami. O ibni Tejmije u islami odvojnila le koduj. Yani islami kovatano religija, dini islami kovatano bičaldotaro devel kitapeja, Kuraneja, yani lileja, odva potvrdinila le, argumentirala le o kitapi Allahe skoro, hem islami kova tano tradicijaja adetensar ili hovavno islami o prvo termini upotrebinala 700 godini palo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam o ibni Tejmije. Jaka adalestar da trebala budte da vrednost akalestar, znači isjamen du islamija, islamikova džanindor, siklovaja hem i kerajale, hem islamikova izmislimo ili pa tradicionalno ili pa nasledno prifatinajale. Inšallah, ko abdusutno dersi ka probinav kovor šaj, amare narodovske te objasnav o čačutno islami kovatano bičaldotaro Allah Celle Şanuhu. Yani adava su amen isiamen kiameri godi avdiye zate halova nikoj mate vakerala ama amen girati agar janglem avdiyo hođo i meri nešto javeri i kalela, apsolutno i sile pravo taro asavko razmislive, taro asavko tolerancija, normalno mislim tolerantno imami, dava da savki tolerancija ovte te razmislinal, girati javer sine, amare papoja javer kerge, amare dada javer kerge, ama isi ayeti da ko suratul Bekare akalestar, ko Allah Celle Şanuhu vakirla hem tumare papoja odova tena jangle,
или па тумаре папоја од ова правилно те напаќандиле, јани грешка керге, палем ли туменка слединен тумаре папон, палем ли ка слединен тумаре даден, палем ли ка слединен тумаре предсен, јани пучелалено Аллах джелле шануху е пейгамбере, тоест е пейгамбереја Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлеме, јани тумаре папоја од ова те на джангле, јани тумаре дада од ова неправилно те керге, тумен палем ли ленка слединелен, е ке ме давдие пучава самаре джемате, те амаре предсија, те амаре папоја, те амаре дада керге таробиджан дипе е грешка е адава адети, адава ислами муклеа менге таролен горобиджан дипе хем неправедно тано миро пучиве тано сар Аллах е скоро пучиве, амен пандали ленка слединален, амен пандали ленге кавакера па джирати амаре папоја, амаре предсија, амаре ангуне ходжи агар вакерге, авдио ходжо имери нешто јавер вакерала, ама у исто лафи вакерге амаре пейгамберески Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем еске, иншаллах авдио два ка пробина ковор шајте објаснина. Ја Мухаммед туда алан теменине нешто со амаре папоја англедер адава керге, амаре папоја асав ко нешто на керге со авдие ту авдие кереа, значи или ту авдие со вакереа. Дикаја до пейгамбери да араклале асавко парипе кова авдија амен аракела амен кова амен мангаја од чачутно дини, јани од дини кова тергевала ко китапи, од дини кова тано бичал дотаро Аллах джелле шануху прекуло Курани, ту менгете вакера и о проблемите на кодова со ке амен джирати на правгема маре китапија или па маре китапија кет кераја лафи о Курани. El kitab, Allah Jelle Šanuhu, ko Kurani Azimušani, ke dva kirala El kitab, i sile asocijacija to Kurani Azimušani, i odoleske Zalik el kitab, Elif Lam Mim, Zalik el kitab, akava kitab, znači nova o Kurani Azimušani, znači je kanaf e Kuraneskoro ko Kurani Azimušani tano kitab. И меда ке двакерава амен на правгема маре китапија, мате мислен китапија таронесаве месепија, китапија таронесаве алимија, китапија таронесаве мануша со аменге пишинге, одова на нема асав ко нешто ко пример, него ли ко пример тано миро, тева кергум китапи, амен на правгема маре китапија, значи дека амен на правгема маро Курани и амен авдие улем муслимања, амен авдие дживдинаја сар муслимања, ама бизо Kur'ani. Acaba, isto acaba termini da angleder saran da berș, iașar nu reostur că prvo puti clovala cale terminea muslimania bizo Kur'ani, muslimania bizo kitapi. So znači no amenule muslimania hama amen cu acaba Kur'ani, cu acaba kitapi, na janglem so pișinala. I avdie da ket amen pravaja tu menge o kitapi, ket amen pravaja tu menge o Kur'ani azimușani, tega ni clola tu menge acaba sar nešto nevo. Pa girati amare papoja agar kerge, amare dada agar kerge. Sara kana akava iklola nevo odovatano so amen amare kitapia na pravgemlen, to jest amen amare Kurania na citingemlen. I normalno avdie sa sošunaj, amen ge odva sar noviteti avala, ne? But značajno komire dersija tešunen ma precizno. Критика апсолутно шајто критика, на нема нисало против од ова. Шај реплика да некој те вакерал, шај некој читингјатар јавер перспектива, ама каја перспектива пробинен кобор шај правен тумаре калби, ема каја перспектива шунен со авдие мету менге ка пробинав ко некобор начин ја кава те објаснинав, не? Те објаснинав. Ќе ја кана. О ислами Angleder o pejgamberite dobinel pejgamberluko ili po islami Angleder o mirači. Zakava pravilno te halova agjar ka pošmina. O Arapija, ko arapsko poluostrov, ola džanena sinesoske trebala te avol jek pejgamberi. Interesantno. Yani acikere sine peygamberi ola. Nasoske na canena, ola canena soske trebala te aval, em acikere na yek peygamberi te aval, ama koji kol peygamberi, na canena koji kol peygamberi. Ama yek peygamberi trebala te aval. Aka informacija i silen. Soske yek peygamberi trebala te aval. Ama dali samo Arabija kava canena sine, na.
Акава джанена сине у јаудије. Соске требала те авал јек пегамбери. Ја арапско полуостров аџикерела сине јек пегамбери. Ама и разлика помеѓу о Арапија и разлика помеѓу о јаудије сине јек. О јаудије аџикерге пегамбери национално. Значи те авала сине пегамбери, тегани пегамбери требала те авал таро јаудије. Тари авери нација ленде насине прифатимо пегамбери. Ја долески ола аџикерена сине пегамбери, ама пегамбери таро ленгери нација те авал. Јаудија јани тамо. Ова национално дике насине и религија. Пегамбери ова акцептирина сал дете и јаудија. Те не јаудија пегамбери ова тега не акцептирина. Ама интересно, акала да аџикерена пегамбери, џанена соске требала те авал јек пегамбери, ема аџикерена одале пегамбере, о Арапија да аџикерена јек пегамбери. И разлика ко Арапија сине, акана на национално, ко Арапија сине панда поопасно нешто. Со ко Арапија сине, ола да џанена соске требала те авал пегамбери, ама ола таро племе надпревар ко племе таро пегамберлуко. Јани о Емевиева керна те авала пегамбери требала то о Емевија, о Хашимиева керла те авала пегамбери таро Хашимие кекло пегамбери. О Емевија о Хашимие ола ки Арабија сине племија кола машкар песте надпреварине напесине. Јани тикило нешто нево ко Емевие, о Хашимие начовена сине палал, ола да нешто нево ка икале. Ти каге по Хашимие нешто нево, о Емевие начовена сине палал, јани надпревар машкаро дуи племија, кова акава надпревар пегамбереа завршинела, пегамбери смиринела акава надпревар, ама палоле скоро мериве на не нисави промена, палем о племенско развиток таро ленгоро ширибе ислами продолжинела. Јани палем пало дома марена пе Емевие Хашимие, јани Аббасие, пало пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, халифетлуко, акава ја менге бут пенџарутно ки историја. Дикаја да ко Арапија да у исто проблеми сине, аџикерена пегамбери амола сартева кера сараменде короман или амен аџикераја е председателите овола, ама два председатели дикајеле ко племија, ја таро ковачија кајкло, ја таро џамбазија, ја таро ерлие, ја таро топалие, ја таро някава да код овада време сине од ова национално племенско на кераја лафи таро нација Арапи, ама дикола добором одвојнена песине сола племеја на трпинена песине. Племеја. Тоа е 1400 години за буд пошука ракавате халова, шајте ламаре, амен ороман ледер трианда берш сар дживдингем, амен да премало амаре племија одвоингем амен. Одвоинаја сине амен. И акавада сине, акавада проблеми сине исто ко Арапија. И интересантно, аџикерена пегамбери, хемо Арапија, хемо јаудије, јани сари, аџикерена и пегамбери, сока појавина бе. Тамам, о јаудије, те кергем лафитар о јаудије сине ки цивилизација, ки култура, о јаудије сине буд поунапредиме таро Арапија. О Арапија рачунена о јаудије дикенален сине сар паганско народо кова уммијун, а како Курани азимушани буд спомнинела бе, о Арапијата на уммијун, аменде превединајален сар неписмена. Шун, интересантно, и одолестарна преселинела пе акавала фи уммијун, преселинела пе ко амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, да амаро пегамбери сине неписмено. Ама ко Курани азимушани телилема акавала фи уммијун ти испитинале, кадека уммијун о јаудије е арапен дикена сине уммијун ко смисол народо бизо пегамбери. Народо бизо воспитибе несаве китапеа. А кате о јаудије, шуне накава бут интересантно, а кате о јаудије тане воспитиме китапенца пегамберија, затено пегамберија авената баро бројтаро јаудије авена, емлени силен китапија, јани те врати зебури и силен. И воспитиметане јеке китапеа, и ленгири цивилизација, ленгири култура, религиозно култура, ленгири религиозно цивилизација буд поразвими за разликата ро Арапија,
kova lenge va kerna 1 milyon narodo bizo kitabi 1 milyon narodo bizi religia isiden yek religia Hanifa lende ko Arabia Hanifa znači čisto monoteizam je Hazret Ibrahim aleyhisselam eskiri skoro dini ama palemo agar va kerdo o Yahudi dikenalen sine sar pagansko narodo ja kvasine interesantno o Arabia da but akceptirine na sine Jahudien. Telilemi i arapsko kultura i arapsko civilizacija te ispitinala, te čitinala angleder o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Arabia biçalena sine peçaven te vospitinen o Jahudije. Yani što mi je čavođala sine ko Jahudija to vospitimo barjola sine. Yani denale sine ko Jahudije o Jahudije te barja kerene čave i od ova čavo automatski ovo sine pointeligentno poučimo, pocivilizirimo, porazvijimo za razlikata lengoro arapsko krugo. But interesantno kova isto amen da te manglem akava te sporedinale amen o Roma emo gađe primjer, ne? Amen dikaja sine sekogaš amare Roma kola džana sine te sikljoven kogađe dikajale sine sar po kulturna, po civilizirime po šukar za razliku od la Roma koja bariona sine ki Romani okolina, ne? I akava i but keraja sine amen but daja sine vrednost odolero menge kola kabičalalen kogađe te sikljoven. O Arabia da isto Anglederi 1400 godini kerena sine. Yani so ola pire čaven biçalenalen sine ko Yahudiye agar da nesvesno Yahudizm kerela sine Arapen ne nesvesno ova mangle lena sine o Yahudizam o Arabia ne. Akateva keraya da o Yahudiya kerena peygamberi emleni silen kitapia Eagana normal nu pucibe pa te isilen kitapi soski akana avol javer peygamberi soi potreba taro javer peygamberi i potreba taro peygamberi tano odovaso o Jahudije o kitapi to jest lengere kitapia ola menine nasine. Yani sar lengere rabbinja odla imamja odla sarto kerav lengere verska vodičija sar lenge odgovorila sine agar menine nasine o zakoni Yahudijengorom. Te mangleva kalestari siamena ayetia buta ayetia ko Kurani azimushani lisnava yektaro ayetia tano ko suratul Bekare dedica taro suratul Bekare eftavar da şu enjato ayeti prvo kavale. Aj prvo dva avola megojate. Yani Allah Celle Şanuhu diksova kerla ko suratul Bekare eftavar da şu enjato ayeti. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَكُونُونَ هَذَا مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ. Teško kolenge koji pišinge kitapja lengere vastensar, akava ayeti telilem te obrazložinale, telilem koje zbavu nuzul, kada feveilun, teško kolenge koji pire vastensar lile te pišinen kitapja, hem palo de ova pišive sola pišinja de la kitapja, yani pire vastea su pišinja de la kitapja, sova kekja, hada min indillah. Akava tanotaro devel. Viken. So gergiola o kitapi meninge, soya meninge yani lengere vastensar pişibnaya neve kitapya. Ama kakava etitelilum tefsirin be nadikava nisavi razlika a v desutni situacija isto je muslimanengerida, ne? Amenda amare vastensar avdije pišinaya kitapya en palodova otket pišinaya kava kitapya so ha da indilla kava vakerga Allah yani amen kava ili kava taro devel. Yani kolengere koristja čak ajeti te proložinjem ponodo rigate čitina kade ka ola zarabotinena sine taro adala kitapya sola pišinena sine vakirindor akala kitapya tane taro Allah. Dikaya da o Jahudije meninen o isto je strana postem palodova tirana bekare eftamar de šupan što ajeti isto Allah Celle Šanuhu vakirala baš vakava
başo meni be e Allah eskoro lafi canindor ola menine piro lafi Allah eskoro lafi yesmeune kelamullahi thumma yuharrifunehu otket ola canena canindor Allah eskoro kelami meninena yani meninena yani sotumeno çekuinena ola da tepakan sartumende sopakan dilen ked ola canindor Allah eskoro lafi meninge ilipa iscrivinge suratul Bekare eftavar de şu pançto isyamen Ali İmran eftavar de şu oftoto ayeti te pirge makana ku Kur'an-ı Azimuşşani o isto Allah Celle Şanuhu ve Kerala kava başı lengere kitapya kova ola lengere vastensar pişinena lila ilipa meninena Allah eskoro kelami eftavar de şu oftoto ayeti znači agar maškarlende isi manusha kola pičip vrtinena yani pičip vrtinena em izmeninena označaj ajeten goro yani lengere kitapen goro značaj pečibjaja meninena i palodova olava kerena akvatano o kitapi akvatano taro devel agar vakerga so isto amende da adava maškaramende slučinela pekonesave prevodija taro ajetija. Dikaja da akalea kratko somangavate vakera soske o Yahudije acikerena sine peygamberi kova trebala te aval peygamberi ama yek tarodova trebalo peygamberi to lendar najaver peygamberi Yahudija i promena lengere kitapendar prema lengere interesja dovorom či je pire materijalna interesja ki religija dik sokerava lafi materijalna interesja ki religija dovorom či je so pa čak duri lengere kitapja meninge materijalno interes diken o Yahudije taro materijalno interes i religija meninge nisavi razlika avdije su slučinova pe amen sarva taro materijalna interesja amenda avdije odini islami taro čačutno kerajale yani taro materijalna interesja menindor amari či menindor amare ajetija to jest o ajetija Allah estar ili pa pišindor amare vastensar kitapja meninaja o Allah eskoro govor Allah eskoro kitapi şükür da soski sijamenjek kitapikova džiakana na ne promenimo hem originalnost den denes leskoro araklola ko amare vasta te çovala sine sarko Yahudije te çovala sine sarko Kristijanja kođamla sobiovala sine avdije amare dineja kratko taro Arapija taro Yahudije akana o Arapija da acikerena peygamberi ya acikerena ekspasi yola da vakirna ya peygamberi amendi da trebala te aval sui but interesantno ket keraja lafitaro mušrikoja taro Arapija kola sine mušrikoja amen keraja lafi trin termini upotrebina šo Arapija ili o Kur'an-ı Azimuşşan upotrebinala trin terminija jek upotrebinala kafir jek upotrebinala mušriko hem jek munafiko sakala trin termini i silen trin različna značanja. Amen sau trin da civaja neki je korpa i te araklemo ajeti kafiri amenge tano isto sar mušriko i te araklemo la fine ide ka mušriko tano isto amenge sar kafiri ili pa sar munafiko. Na, tačno, ko klasično amaro pakejbe tamam sa haljova vakava šajki amaro klasično pakejbe agar haljava. Ama te gelem ko precizno haljojbe islame skoro sau trin terminja i sine različno značaj. Kafir avlataro lafi kefere so značnula okova koji negirnala o čačipe, okova koji učarela o čačipe. Avlataro lafi kefere učarive, znači ti učare o čačipe. Mušrik avlataro lafi šereke, širk, yani okola koji pakjana ko devel ama odova pakjavintor so pakjana ko devel širko kerene. Ola
kergepeske pire kipia, hem ola taro lengere kipia sola kerge pakana da o kipia lengere shefati ka keren hem lengere kipia ka nelen popașe ko devel. Asap koda pakei be den este ispitingem abdusut namaro islami ko me adava ispitinavale ko but poviše način. Javdija amende da isi asap ke yani o kipia ka nelen popașe ko lengoro devel amen shaj direktno kipia na ama ramke ko amare kera ili javer nešto mate spomninava kana so mislim ja deka adla ramke ili adla slike su araklevene o amare kera kamera me popaše ko amaro devel isto pakovanje me kera isto pakovanje sova kerge mušliko tano pakjala ko devel. Interesantno nešto, pazite sova kerava. Kafirina pakjala učarela očačipe, znači negirina očačipe, mušliko pakjala. Širko naštite kere bizote pakja. Znači palem pakja. Za širko te kere morate pakja. I so, ama ko so pakja, ko poviše devla pakja. Ko so pakja, ko kipija pakja. Kipija soske kanentu paše ko devel hem munafiko tamo amen vakeraja duje mu je ingoro manuš amaro klasično prevod ko o pejgamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odova ko hadisi bučkar objasninjalen trine svojstva koja isili jeke munafiko jektaro najpare svojstva i odova svojstva te spomningum kada karakalen u parlamente ket kerela lafi hovavala i but interesantno znači koji munafiko ket kerela lafi hovavala. Ja dovoljno nekakva svojstvo matečava kana koje emaneti popiru o emaneteski i haneti kerela yani o emaneti ne kerela otrito ket dela lafi ne kerela peko leskoro lafi akale svoj sponsor shaytaraken ko hadise peygamberi skoro Muhammed sallallahu alejhi ve sellem munafiko nifak Allah lafi nifak soznačnula poviše to različna paća i betovo to yani nešto ja verda kotiro kalbitovo a me kerava munafiko duje mu engoro kodova vreme avdi amen munafiko ja panje mu engero soske od duj mu da but khalice uli amen ja men više panj mu da shajte vartina amen yani avdi ki avdi kultura ki avdi civilizacija panj mu da keraja maškara mende eke akate o Arabia ti ispitingem lengoro životo kad kan gleder o pejgamberluko amare peygambere skoro ola aji kerena peygamberi ola vojedno ola paćana ko develda ola janena ko devel o Arabia paćana ko devel interesantno te kugen ko kitapia ente čitinen o pankaibe e arapengoro kad ken akva sistemi silen ko lengoro pankaibe kala sarjek tenđerale, kapakoja i tenđera, o svetu aja, kana upravo kapako tano odevel, yani odevel kova bešela isile leskeri stolica, leskoro tan, sa odevel upravo tela leste avena leskere melekoja, kola melekoja, džuvla melekoja, znači pakjana sile ko melekoja kola tane džuvla, dikaja da avdusutno da pakaibe konesave amare mesepska učiva i siyasapko pakaibe. Mucessime znači adama teden tane Allaheske. O Arabia angledero u islami da angledero pejgamber da pakana sine kojeg devel kova tano upral adava prestol adava agar vakir do angle upravo da tenđera tergola bešela isile skoro prestolništvo i davdjeda isjamena savke islamska mesepija muslimanska mesepija kola klasavko nešto pakjana panda na čistingepe pravilno taro adava pakjajbe ako vam anglim te čiti naftumegije kaj već o Arabija canena sine edevle, pencerena sine edevle. Isyamen kisura kaja Ankebut, šo varde, şu yekto ayeti primer. Ot negde kalazim to vol Ankebut, sura Ankebut, ya sura Ankebut isima.
Sura Ankebut şomardış yek tu ayeti amaro cemaati dedik ya. Dikken sar o müşrikoya o Arapya Angledero peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ola pencere nasine devle yola pakya nasine kodeva. وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَكُونَنَّ اللّٰهِ. Yani telen tu puçlanlen koji yaratinga o sema, koji yaratinga o nebesja, em koji yaratinga i puh, em koji yaratinga o šems, o kam hem i mesečina. Kadike liyekulu, kadike sar olana bakırna Allah, o Allah. Yani sar ola kavakerin tuke o Allah. Te prolungimo anche a sate citina šova de šutrito aitu isto bakırla. I tu len te puçlanlen koji mukela i puf taro havaya ki koji mukela obrişim tari havaya ki puf eme i puf cilla kerela ola palem kavakeren leyekûnûn Allah. Yani ola kavakeren o Allah adama kerela. Znači dikaya dakate o müşrikoya isto Angledero peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pencerena edevle Allah'e pencerena. Yani tamam akıllı acı kerena peygamberi o kern soy kuakava avala yek peygamberi yakana. İklova yek peygamberi. I o Yahudiye su iklovena protiv o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adava halova. Soski iklovena o Yahudiye protiv o Muhammed aleyhisselam, soski ovnane peygamberi, soski prethodno ki istorija kergem. O Yahudiye pakana sine soski trebala te aval peygamberi, veruine nasine, acikere nasine peygamberi, ama lenguru uslov sine te alo peygamberi saldı Yahudiya kolu. Yakana peygamberi avala tora Arapya. Tora Arapya avala peygamberi yakana. Yola bakina normal, no amena kale Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem na prifatina yale hiamen acikirgem o no peygamberi akate i normaliteti logičko normaliteti te halova. Mu poči betano akana o Arapya kova acikirena peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kern sova kerava o seme o temeli acikerea tu peygamberi ema vola tu ke peygamberi tiri nacija tiri čip tiri rat tiri tradiția, tiri cultura, tutar. Soio problemi so o Arapia canana mangene peygambere, su iklovena protiv o peygamberi, so brkinena e peygambere, so mangena te mudarere peygambere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani najbaro problemi ja davaju sebebi su peygamberi džalla komirači, na primjer, ili pa ko Isra. Adavai o problemi. Dakle, o Arapia, acikirena peygamberi. Canina da skikavo peygamberi. Alonenge peygamberi, agana protivleste, brkinena je peygamberi. Pa čak dori Yahudijen sar zajedničko spojinena pe protiv o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani asafke stabice kerena je peygambereski, yani mangena te mudarenda je peygamberi Yahudijen sar. Ili pa mangena te dokažinene peygambereski su skenane peygamberi Yahudijen gere pučibnaje. Kad jana te pučene o Jahudije, kad jana o Arapija te pučene Jahudije, sana men šajte doznajina dalija kavatano peygamberi, sova kerge o Jahudije, jan pučenle, kad je o kijameti, teva kergatu menge kojtane kijameti, kojtano ashabul kef, te objasningatu menge koja ashabul kef. Yani diken, ko kavate diklem, yani o Arapija aci kerge peygamberi, jangle soske kavo peygamberi, alo peygamberi, Palo izvesno vreme, brkinena je peygambere. Sojo problemi. Mu pučibetano, soskjakana brkinena je peygambere. Amen pencanaya Ebu Lehebe. Čak lestarisi sura po Kur'an yazımuşani. Tebbet yeda Ebu Leheb. Prokleta nekoven ovasta Ebu Lehebeskere. Istorijsko čitive, koji buču karđanela istorija islameskeri, Angleter o İslami yani sarcivdinga o Ebu Leheb peygamberi Muhammed Angleter o peygamberi diyor.
Sar cildinge Ebu Leheb peygamberi. Vallahi yani olasine udar ya leskoro kakoyu zaten. Dicine lapesine o Ebu Leheb peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anglederte o peygamberi. O kedovana peygamberi çingöven o tavalengere ya. Yani naybare düşman ya o bana. Hakikaten acı kere la teavalyek peygamberi. Hakikaten dicine na peygamberlik koya ama kedikli ona peygamberi. Mangena te mudarinle. I ki istoria islameskeri Ebu Lehebeskeri Romni koja kava nađana avdje ka šajkašuna Ebu Lehebeskeri Romni isto nekobor divesa pa čak i istorija nekobor mase koja doinela je peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani barya kerela peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme akatarisi hadis tarakava yani leskere Romnya soske o Allah nekobor divesa lipa ayar kolakšinel lake o cehennemi kone save momentia. Jedva olakšive ko hadisi ayar pišnala kai kalella harisata o cehennemi kasi kalella ke o cenneti en palen kamun ke Allah ko cehennemi siye kasaf ko ek hadisi taro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başı lake ama kamatır bulate canen deka but şu karnakle yani udar ya komşiyesine kiye kavlin civdinge peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sullo pasule najbare dušmanja. Mu pučivi akavaj. Sullo sub manglete mudarene peygambere. Sullo sub manglete brkinene. Arapi manglen Arapi alo. Tumendar manglen tumendar alo. Ha? Ya kana onay baro pari peygambere skoro Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem skoro šune. Akavada ko tefsiri pišnova isto ko but interesantno tefsiri taro Mehmet okuyan, nevo tefsiri Mehmet okuyan içine but ne şujo tefsiri taro anguno ayeti ikra bismi rabbikellezi halak ke davala leske o Cibraili i vakirala leske čitin i ovke čitino i posle ke džala kileskeri romni Hatiđa radijallahu anha sova kiralo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem učarma darav. Acum la fi amende ki clasică i but penjarutno učarma darava sostar darandilo peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sar ne vakirna diklay Cibraile ki čačutni forma ili da taro Cibrail ili darandilo Mehmet okuyan akate delaje bu čužo obrazloženje darandilo nako smisol soske dikla vampirjan lopeste ili pa dikla džinjan lopeste ili pa dikla nađanava so, amen nađanava melekon sad pretpostavinajalen save slike keraja, yani ovdarandilo, močarolo, nasvalilo, gelo dote. Vakirala je Hazreti Hatiđa ke radijallahu anha, vakirala ke učarma darava, sostar daraja, ja Muhammed, darava avdije, soka počminava kava islami te širinav, na ne nikoj man te prifatinama. Akale star darandilo. Tariitnina soka velneske, skasa ka borinelpe, soka kerel, sokava kerel, kojka prifatinelle, kojko volo palileste, darava taro miro životova kjela, darava tari miri idnina, ahalestar darava, taro miro keri velapi, taro meo do vasoka kerav, dali man akala narodo, ka haloven man, dali man akava narodo, ka prifatinel man, učarman, mena ženava soka kerava kana. I poslova kjela avalaleske, jevhel mu defir, kumfe u desir, odusu, socijalnu čardu, ušti, ma pašljo više, ušti, probin te narodo te vospitine, probin, akate. Akate je o kern sobme vakirava. Arapija rodena peygamberi, a ola tu menge peygamberi, a kana ne odgovori na lat menge peygamberi, a? Soske, me namerno čuvava kana akate, zate šaja maređe mateskiri godite prava. Soske na mange nakale peygamberi. Soske vakirgen namaz ili kıldine? Na, ova namazi kıldinge suratul müşriken goro namazi isi, ko suratul Enfal 305 ayeti. Enfal, suratul Enfal 305 ayeti. Irana men jaye Kur'an'a da odoriga. Dedika o suratul Enfal 305 ayeti. Sar kıldinge o müşrikoya namazi. Yani akala müşrikoya sinelen namazi. Namaker gelinge kıldı. Ola çangle o namazi. Yani وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ
isto ka te psununa salatuhum wa ma kana salatuhum inda al-bayt illa muka'an wa tazdiyatan. Yani diken olan kıldinge ko Mescid-i Haram namazı piştindor, svirkindor yani mukaen yani piştindor, svirkindor preveden sarka preveden najna sar pišnova ko amare kitap jako amare prevodi ataro Kur'ani hem vasten sar marindor aplauzine yani Allah kıldine asine ama Allah fi salat isi ma kana salatuhum indel beyti yani deri Kaaba ko Mescid-i Haram Allah kıldine asine namazı. Znači peygamberi kad vakergalenge namazı te nas ne problemi o namazı. Oruci nas ne problemi oruci na pralan. Oruci isi Terilen suratul Bekare şelo oftovar de şu trito ayeti ya vellezina amenu kutiba aleykum şelo oftovar de şu trito lisine misal trito sine kutiba aleykumusiyam kema kutiba alellezine postinen sarso postinge ilipa oruci keren sarso ikerge oruci okola susine angaltumen znači oruci da ne problemi ova penčare na oruci da o posti da penčare sojo doma so kergalen o arabska muštrika doborom agar vakerdo dušmani Ebu Lehebe leskere kako leskere znači kakon kerga kakon kerga znači familijarno ruminge soi monoteizam tačno monoteizam i točno ама олада пак ја наси неко деве претходно ајти читингем туменге Ola pencere nasine devle isi ayeti da ko Kur'an-ı Azimuşşan'ı ket kapuçelen soske pakana ko akala kipya ola kavakeren amen pakaya ko akala kipya ola teanen amen po paşa ko amaro devel ama isto je devleske pakana soy funkcije kipengeri şefaati yani teanelen po paşa ko lengoro devel znači akvada na kergalinge o pakej veda na kergalinge problem Aver nešto kerga problem. O socijalno, обществено дživdibe. Kergalenge problem. So kergalenge problemi od avdije i korupcija ko Arapija kačinave. Od avdije ejetimengoro hakko nanetehan. Od avdije nanetečore. Od avdije nanetehovaven. Od avdije na ne ejuvla koro hakko te gazinen. Od avdije pravedna kovo i pravdina ka vladinja. Dik so kergalem dušmani. Dik Ebu Lehebeske nas metinila sine o namazi. Te vakereleske kıldın namazı of şaysine namazı te kıldın empalem te çoral empalem yetimengoro hakko te hal empalem o da hiç nanetes metinelleske of te gani muslimani ko osine peygambere da peygamberi kadikelsine plus kafalio pesine peygamberi ka vakero lofta no mire pralesko rochavo namazı kıldın sine ama te načinavel sine leskere buka te na meşinel pesine koleskere agar vakerdo kohaybe o hakko yetimengoro so agar galeske tu sohaya yetimengere hakkoya ciavdiye halan o İslamiye adava zabraninela nanete hay yetimengoro hakko vakerga so vakergan netu o tavdiye se mentu naibare dushman temanglan nekasa dushmani tove akavaita soi pravednov dushmani kove naibare dushmania kove otutu Tu l-am pravi. E peygambere da leskoro narodo, leskeri familia, astardotare leskeri familia, taro leskeri amala, taro leskeri nacija, znači taro Arabija sine maltretirimo, taro Jaudije na, o Jaudije muklelen, makrela muka kala Arabija korkorika sredinen pire peygambere, aven na neso potreba te mešina amen. Zate neke aven na pučena amen te saršajte likvidirinene e Muhammed aleyhisselame, mukle. Avdije da i političko situacija ko svetotano agja. O Jahudije bud problemi, o kristijanja bud problemi. O Maribe, na ne amene kristijanensa.
Omari be nane amene Yahudien sar. Omari be tan omaşkaramende amen mu muslimanya maşkaramende maraya. Muklen o Hristiania dikene mukbe kalara pare zaten korkuri pesca mudarempe. Muklen. Eki avdisitni situația tani akaya. Akaya so o Yahudie rane nasnele împotriva temeșine. Mucă kalamașcar peste camudarempe ca cu niștinempe. Soi Ebu Leheb o cacolescă uștelă va chiră dik so kerelalen dușmani, diken so kerelalen dușmani. Na o namazi. O namazi dușmani na te va chiră zine mleske kako tu căldin o namazi, na e problemi. Am avriau palem tire buchea chiar chor hova hayeti mengoro hakko. Janea de ca n-ai șucar muslimanu Ebu Leheb kovosine. N-ai više ca podržino sine peygambere Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ama kirgaleske na. Eyeti mengoro hakko maha. Corupția ca te corupcirine nane tekere. Ha, dike. Amena kaya corupția lilem la but ednostavno ko amare muja. Ameni religia nadiklem la sar čisti betari corupția, čisti betaro haibe o hakko eyeti mengoro, čisti betaro haibe o hakko e chorolengoro, tero čisti betaro hovaibe, čisti betaro choribe. Akva amen nadiklem agari religia. Ameni religia diklem la namazi kıldin, oruci iker, zekati de, haccica ama o Arabia da o mușricuia da akava kerena sine, Angledero İslami akava kerena sine o Arabia. Hem namazi kıldinge, hem oruci ikerge, hem hacci kerge. Tu men canenali kui ikerga o ikab. Soske o Ebu Leheb sine jektar o najviše su pomožinela sine kedavala sine o vreme taro hađ. Najviše investirinela sine e hađijenge te pomož. Pa čak duri habede, pa čak duri kurbanja činjena sine o mušlikoja. Pa čak duri kurbanja činjena sine e hađijenge delinena sine, sadaka dena sine, čorolenge de isto dena sine ja. Znači, ako ona ne problemi, znači, nama dali haljovena mamana kava. Znači, nama dali svim jasno kova kava. Mande Джекана сайтано супер ту ефенди о селямија денато бут значи сасоди кинато гледачи пратиненато и то како значи денато баро селями хем мислева дека тано ленге јасно ако на не ова нормално ка поставено питање ама ка замолнавлен ки крајка нека постави нема Исус ке ме харица логично да употреби на ова логично не употреби на миро керибе лави. I diga kana, so kerelalen dušmani, yani pravedno kove. Yani o hakko e čorolengoro nanete teha. Nanete korupčirine, nanete hovare, nanete čore. Dike, a kana soj opšestveno džigdibe ka barja kere. Opšestveno džigdibe ka barja kere. Amen. Akvana halilem. Deka najbare dușmania e peygamberesque sine akala koji najviše korupčirine nasine. Najbare dușmania e peygamberesque sine odola koji ko pazarluko hovavala sine. Ket biknela sine ko pazari hovavala sine. Najbare dușmania e peygamberesque sine okola koji taro yetimengere hakkoya hanasine. Najbare dușmania e peygamberesque sine okola koji taro chorolengoro hakko hanasine. Najbare dușmania. Ebu Lehebesque que va kerga tu nas minea te corupcirine va kerga koisian tube tu nas yan peygamberi be. Tabi tu siyan mecnun çak va kergeleske. Tu ke avala şeytani tu zalu bingan tu kotiro şeytani tu ke va kerla kala lafia. Ket şunga akala lafia taru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. A ciangleder nay şukar sinele ya. Ciangle paçang duri leskere dui çave lela prandinena pa leskere duye ciensa. E peygambereskere ciensa. Diken so kerelalen dușmani. Diken so religia. Znači religia, kako raftu mengelafi tari religia. Religia na ne kıldibe, salde kıldibe namazi, oruči, zeka, na ne salde akava. Religija i opšestveno, socijalno dživdipe. Ako puti me kerečiti na ilmi hali, moćavo dela mange mu ilmi hali, prvo puti palo
Bishop Anberg, germansko ime ali meva ste se zateno čavičiti na germanski. Germansko i pravila mangi i prvo, to jest i duito strano taro ilme hali sui religija. Allah je skoro regl. Znači, Allah je skoro regl. Sui regl, Allah je skoro sad to objasnav, pravo na, nego Allah je skoro redo. Allah je skoro redo ko kakava svijeto. Allah je skoro redo kane. Nikoj nikas skoro hako na etehal. Nikoj nikas na ne te povredinel, nikoj nikas na ne te ponižingerel, nikoj nikas na ne te manipulirinel. Ja, ni se koji kad dobi ne upiro pravo. Soji očorolo kovo ka kajanela. Očorolo ko isto rango ko sarfi te bešele barvalea. To je sket ka kldinen namazi nisavo nacionalno, nisavo farbeno, nisavo materijalno razlika mateovo. Yani soji nacionalno Arapi taro ne Arapi naštite to po istinu Arapi taro ne Arapi. Manuš. Naštio parnote ovo čak ki posledno hudba Hadžetul Veda u pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem akava čitinela, akava vakerela. Naštite ovo o Arapi taro ne Arapi po istini. O istinluko nadikela pekinacija. Pegamberi kod va hadisi vakerela. Kod ja hudba čitinela. Üstünlük o dikela pe ki tekva. Üstünlük o dikela pe koji parno, koji lolo. To jest koji parno im koji kalo. Üstünlük o dikela pe ko materijalno, koji barvalo, koji čorolo. Üstünlük o dikela pe ko ki tekva. Ki tekva. Dikela pe. Eke, u islam jakava anja. Ama, Arapen jakava soske ne odgovorinala si ne. Arapengi akava ne odgovorinala si ne, to jest Ebu Lehebenge akava ne odgovorinala si ne, i sokerge pegambereske različna stapice taro mudaribe, različna maltletiribe taro leskoro dživdipe, pa čak duri brkibe tari Mekka. Na soske va gergalenge kıldinen namazı, zaten namazı kıldinge. Nasusque va gergalenge ikere noruci. Na, zaten noruci sine. Nasusque va gergajan ko hađis. Na, zaten hađi sine. Nego susque va gerga oven pravedna. Mahan lengoro hako. Mahan emanušengoro hako. Ma korupčirinen. Avdje amende ko prvo rango tano korupcija. Kaj si korupcija? Pravednost. Na ne. Tešaj tu je sudo te kinele parenzar više. Gotovo, odote, nane, životo. Ebu Hanifa kvava kerela ljamenge. Te nekoj neka skupinela parenzar. Odote više o manušikano životo nane. Yani o manušikano civilizacija ikljovala. Te nekoj neka skupinela parenzar. Razmislim, nekoj avala mudarela tečija, nekoj silujnela tečija, tu džaja ko sudo i vakerea ti pravdina, em kitiri pravdina, a okova. Koji tano pobarvalo, em penđarela je sudo, kinela je sudo, ili soske penđarela je sudo, i kljola po pravo, a tu i kljoveja ki palem, a čoveja tuke bizo pravo, bizo nisavo hako. Kaja, akava salde ki korupcijsko država, ko korupcijsko sistemi akava isi. I akate na ne dini, o dini te manglente avo, prvo akava kavazdel. Pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem akalestar sine brkimo tari Mekka. Soskeva kerga Ebu Lehebeske od Avdijeviše ka naštite kine amen. Nego te aloko o sudo ko vola kava kitapi. Akava Kurani sudo ko vol tu menge. Nanete ovo sudo, nanete avete de mange pare i te ko terolodla pare meka te kad kašaj tu man te podkupinema i mete sudina vtari tiri. Tiri strana, taro tiro pravo. Suretul Niša še lutrijan dupan što je ti. Bangarela kičma. Te i pravdina, te i potrebna i pravdina. Te i protiv to dadda, te i protiv tuteda, ti dajda. Palem ja Mohamed tukove pravedno. Ponikako
Tire emocije mate anentu teove nepravedno. Čak i emocija od te nasminjava te kuo. Čak i emocija. Avdije vakire peygambere bërkingesos ke namazi mang. Na namazi kıldın la narodo. Pralale nadadva namazi na kerja niso problemi. Namazi şahite kıldina. O Ebu Leheb najşukar kako kovo sine peygambereske te vakira sine ya Ebu Leheb kıldın namazi ama palem tu tire bukya so çoreya so hayo hakko çorolengoro so hayo yetimengoro hakko korup çıkna продолжи ama važno namazi kıldın. O Ebu Leheb nikad dušmanije peygambereske najsine tovo. Nego panda kavaz del sine panda lea kadi činao pe sine. İnşallah halilenma ya. Kadi činao pe sine re. Ne goliva kerja činafte bukja. To namazi muk postem ka kıldine namazi. Muk to namazi. To ruči muk postem ka postine. Prvo ova manuš, prvo akava kerle. Je bule, ej, to sokerjan. Tu miro materijalno dživdi pečinave. Amare papuja džirati asaf kona što na kerge, tu akanave ava kerea mangi akava. Nane amen penjarge miyek dini tar amare papuja. Tar amare dada, so akane irane tu akava dini. So irane akava dini. Ha? Eki, akate sine, so akirala pe o kern, o mrzibe, o dušmanlıko prema amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Akana akala problemi ya isi maltletirine peygambere, zaten o peygamberi trin, panč, džene primingeo islami i zaten odlada su primingeo islami nisavo takati nanelen, nisavo mogućnosti nanelen. Soka kerel, razočarimo peygamberi, maltletirimo peygamberi. Vakirla, beşela yek puti, ki dua, vakirla, ja Rabbi, me tiro peygamberliko, sar emaneti, naštite pirava, le mandar u peygamberliko. Ja, znači, ko prva eti, kad vakirga je Hazreti Hatidžake, radijallahu anhake, kad vakirga me darava, a kalestar darandilo u peygamberi. Me darava. U narodu kao kuštel i Mekka upravmande. O duj planine, maškar ko akala duj planine o narodu su živdinina kuštenu upravmande, a kalestar darava, ja Hatidže. Nataro Džibrejili so diklemeli, nadikla vampiri o peygamberi, ili nađanava so nisavo životinja, ili nisavo nađanava so. Nego a kalestar, tari pidnina. I maltletirimo, čungardo, pištimo, taro maksımia, yani maksımia lenale sine ki haygara. Naști sine ticlo ki ulița o peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Asapki e grupa kerge Arapia mașcar peste telelle comaitapi, yani tu odovaso citinea, tu odovaso amenge hakerea, adavai salde tire lafia izmislime, lafia i o maksımia da čungarenale sine, o maksımia da upraleste, barem sarfrde nasine. Cine nasine e maksımen? Peygamberi razočarimo, opterećimo torakava dživdipe, yani dovorom razočarimo, bešela, kidua, bešela, konamazi, kila ja Rabbi, me tiro peygamberluko, tu tiro emaneti sar peygamberi, mange se običao, ja ne akava, naštite pirava. Ama pred akavao peygamberi, panda yek nada isire, savi nada, yek nada soskeo narodo le ka prifatinelle i gjalla Kotaif. Gjalla Kotaif u islamit e shidnom. Ama o Arapia taro Taif, ništo narakle pegambere pošukar, o isto su arakljale ki Mekka. O Taifčanja da barem sar odote o Zejt ibn Sabit le skoro posinimo čavo zaten leja gjalla Kotaif, odote o Taifčanja barem sar povredine na amare peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme brkindor, barem sar frdindor, čungarindor, brkindor letaro Taif. Doborom razočarimo peygamberi, nisavi perspektiva angol peste nadikela. Bešela ko namazio amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi. Ja Rabbi, me akava peygamberluko naštite tekera.
Mea akava emaneti so tu mange dinga naštite anavle. Akala narodo na nemante prifatinenma. Akala narodo i pravdina na mangela. Akala narodo te čistinavlen na mangela. Mehmet okuyan koleskoro tefsiri ko ayeti ikra bismi rabbikellezi halak ket avala leskuan guno ayeti učin čitin koleskoro tefsiri buk šužo primjeri dela. O pejgamberi našela ki peštera hira našela ili cidela pe sebe pitarodova so naštite dikel o korupcijsko sistemi ki Mekka. Naštite dikel o rumimo sistemi ki Mekka. Te dikle yetime marenale, te dikle çorole çorenale, te dikle cuvla silvinenala, te dikle yani akava. Yakava kid au yakava na nema nushi be. Kella mea catena știi više. I džala peske ki peštera, yani ki peštera, ki uči peštera, džala jodu te. Ja kateavala leska hajti. Dža popravim te narodo. Dža, amen tu ke pejgamberluko daja te čistine narodo. Taro akava, životo so isinem te čistinelen. Ama amen akava na halilem. Amen akava dini na halilem. Amen prvo na džanaja nisoi dini. Amen džanaja dini, samo dini amen džanaja. Namazi dini, oruci dini, zekati dini, sadaka dini, hac dini, avdiye da adaleye vazdayama reakcije. Akava dini amenđana. Ama dini kovatano to je pravedno, dini kovatano te nahaje čorolengoro hako, o dini tano te mate hovave, akava dini na penđaraja. Akava dini na penđaraja. Avdiye da mea sapko ek dini ke tu menge va kerava, ke diklova va sapko dini te va kerava, sova kerala ve akava. Mukamen te čora, mukamen te hovava, saramen manga, ama ko namazi kava, na ne problem. Zaten Ebu Leheb da kalea problemi na sinele. Amen avria so keraya mare, vrdija so biknaja emket hovavaja, so interesine la amen so tu va kerea. Mukamen alem niko namazi, kıldinge mo namazi, avria so manga ya ka kera. O vrda šužo, valla billah šužo, so kerea lavi. Hovava, eta hovava. Ama posljednji ki džamija, Allahu ekber. Normalno na eta volame problem. Ama te volcine peygamberi avdije najbaro dušmani, amen ko vas ne protiv peygamberi. Amen, o muslimanja ko vas ne protiv lesne. Soske o peygamberi kam angelsine te čistine la mentaro akava. Kava kerel, džabe kıldine o namazi te bikne avriyal vrdakova hovaveja. Kedirane o kilometre. Ked nađanava Hayab ya verengoro hakko, ket punujin kereya e juvla, ket malte tirineya i narodo. Džabe to kya kava dini kava. Ya men düşmani akova sine. Saro Ebu Leheb solo düşmani. Peygamber eski Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eski. Ya peygamberi taro stado borom akala problemia. Allah da vikinalale ava tumande, ava kyo ya Isra, ava dova mansar lafi tekere. Akala te kugem kya tematika taro Isra, te kugem kya tematika taro miraci, dale o pegamberi gelo ko miraci, sargelo o pegamberi ko miraci. Amen. Akala poimia, isto akala terminia, akate meşingemlen. Amen da korkorina janglem. Soy Isra, soy miraci. Hem Isra hem miraci amenge isto. Tamam. Isra isi ko Kur'an yazimuşani çak celo sura vodinila la Kur'anafis. Suratul Isra. Hemo prvo ajeti Subhanellezi esra bi abdihi lejlem minel međidil haram ilel međidil aqsa. Yani slavimo nekovol odo okova kova piravja perobe. Piravja perobe taro međidil haram ko međidil aqsa. Piravja navakerja letinkerja navakerja nađana piravja perobe. Akana šunen. Isra i noćno piribe, rakjakoro piribe, horizontalno piribe, palo dušeluz, triandu, panč, berš, jeke hadiseja taro Ibni Hišam i kljovala olafi mirač, kova značnila vertikalno. Yani vertikalno. Tari puf, ko se maja džalo. Mirač tano, ukljuibe ko skale, piribe, na piribe nego ukljuibe ko sema. Mirač akava značnila.
Yani amen agar kergen. O Kur'an-ı vakilla menge peygamberi gelo horizontalno, o hadisi vakilla menge tari horizontalno gelo vertikalno, naopre gelo. 234, 235 godini prvo hadisi spomnila Ibn Hisham. G 253 godini akava hadisi taro mirači, saro peygamberi gelo ko mirači, sar diklape, sar ko svako sema diklaje Hazreti Ademe, diklaje Hazreti Ibrahime, adava hadisi i klola 235 godini. O pazarlıko je namazea 235 godini palo meribe peygambere skoro. Gio do te paçang duri o ashabia na pakyana sine ko asaf ko ek mirači. Čak ashabia na arakle vola. Sar mangene ispitine. Najpoverljivo lil palo Kurani sa amare so akava dikenale kovalil amendi palo Kurani. Kovalil. Babe, тут пучава tu. Kovalil palo Kurani amen. Lajale sar najverodostojno. Našunavate. Ilmihali. Ana, palo Kurani, kova kitab amen čitinaj. Hadiska nauka še, hođe. Kova hadiska nauka? Hajde, koja? Kova je penđalo pomende najviše? Amen de kova je tano Hajde piši, palo Kurani, kova je amen de svjetolil? Mani siman taro ibne, dobro, Buharija, ne, koji pišinja? Pišinja Buharija. Yani amendi Buharija. Tamam len čitine na kanal hadisi tari ki Buharija taro mirači. Da li afsavko je mirači isi? Ki Buharija? Tu men najviše pa kja ne Buharija? Tu men najviše čitine na Buharija? Tamam amenda čitina je Buharija? Pegani çetinen ki Buhariya kava miraçi dedi kaftume. Araken mange o pazarlık o peygambere skoro. O kıl dibe namazı ko Mescid-i Aksa e peygambere skiri. Yani Mescid-i Aksa pralanen subhanellezi esra bi abdihi leyle min el Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa. Znači ko Mescid-i Aksa ko dova vreme samo hanica terilen hronološko te ispitinen o Allah Mescid-i Aksa na postoji nela Mescid-i Aksa tano čisto than Mescid-i Aksa isia ver than ki Mekka. Direktno ayeti adalestar kerela lafi. Me piravgum mire robetaro Mescid-i Haram jiko Mescid-i Aksa. Piravgumle. Naletin kergumle. Na angumleske burako kovatano pot ni her ni gras nane. Esoi tenane ni her ni gras. Doborom da şayli ni her ni gras mişin nane. Esoi tano. İngilgale ko Mescid-i Aksa hulile sa o peygamberiya kıldinge 2 rekat ya namazı. O peygamberiya da odote. Niye ki haber peygamberi namanglati klo imami osven amaro. Yani acı kerge peygamberi. Allah da o peygamberi. Hazreti Musa isi buçucu dova ko hadis ja masakava ispitinger interesantno filmi si kerdo. Interesantno režija i kerdo taro amare muhaddis ja dava. Režija. Yani niko ne nasminala sine tiklo angalo amaro peygamberi imam. Niko nasminala sine. Pa čak duri alo Džibrail guringaj peygamberi vakrola tutađi kerena dodeka tu ne iklove ola lanet namazi ke kıldinen. I akate amaro peygamberi tano imami sae peygamberengi. A poslem kad džala ko nebesija, o Hazreti Adem ko prvo nebu počela koja kava sarnađane, odgovor trebala to, pa aka napali leste namazi kıldinjan, sarnađane. Ama ne save tradicionalno, hođala ja okva nekoj vakergama inge, pa olamaškar peste na kerga, ajde Allah kabul etsin pa te penjarempe, jekisi. O cemaati šajte penjareli imame. Amo imami saj cemaate naštite penjarem. Nejandani haliye nakava. O cemaati šajte penjarel. O igrači, i publika taro futbolsko klubi i publika šaj igračen sate penjarem. Ama i igračija saje publika naštite penjarem. Adales kedava, pa sar somistine na tume, sar kıldinge ov namazi, palo namazi selamun aleyküm kergali. Mişim kıldinge namazi, palem gele peske kaj su gelemiş. Kaj su trebala sine tečan.
Istorija, akale hadise skeri 235 godini. Palomeri be pegambere skoro sarisiko hristijanluko, sarisiko jaudiluko, sarisiko buduizam, sarisiko teteizam, isi asavki prikazne, inšallah, ko naredna dersija adala prikazne, je kaja šajte spordinavtu menge, sarko hinduizam, sarko toteizam, sarko Yahudizam, sarko hristijanstvo, kadi kende ka lenda isilen sar ola gele, sar ola, namuken o pega. Ola znači lengere svecija gele ko mirači. Ko hristijan isi svecija. Isto, u isto slučka, u isto prikazna, u isto vakerive sa su avdijamen, vakera je leko amare, kitapja. Akana te amena kava lilem la harica logičko te razmislinale. Kadika tamam nekoj kava kirala kana logika na neko Kurani azimušani, Allah dželle šanuhu ko svako duito listo taro Kurani azimušani spomnila tu men tumari godine upotrebi nenali, tu men tumari godjaje na razmisli nenali. Amena kava ki lil bičal gemle salde baš okova koji tane razumna. Amena kava ljubičal gemle bašo salde okova koji pigodi upotrebi nena. Ajetija isija kana kale starte. Te citirina. Kana i najpari izmisloti za baleme namaze. Panč vakti, pinda vaktija namazi. Dingali Allah Celle Şanuhu. Pinda vaktija namazi dingali. Ama Kuirani be Hazreti Musa pučelale so dingatu pinda vaktija ja Muhammed akala narodo na ete keren. I agate akava pazarluko panč puti močorolo gelo pegamberi, alo gelo, znama lingeneske ko saranda, kedalo ko saranda, govor dingatu saranda, na ete kıldinal İran tu palal, İran'ı pe palal, İran'ı palem jala, ko Allah, ya Allah, miro narodo, naški saranda, pa trianda neko, İran'ı pe ko trianda Musa pučelale, o Musa aleyhisselam puče, govor mu kljatu, ke trianda, na ete kıldinal jal. Palem İran tu, palem žalim tu ko devel. O pegamberi jala ko devel, žaline lape, tega niva kelo Allah biš vigyat. İran'ı lape o Musa pučelale, govor biš, na ete kıldinal İran tu palem, İran'ı lape palem ko deş alala. Pučelale o Musa, govor deş vakela. Na ete kıldinal deş vakela, ja İran tu palem. O Allah da dingaleske panç. Panç namazia, panç vaktiya taro namazi, sar sevapia taro pinda. Vaktiya İran'ı lape o Musa pučelale kobor, vakela panç. Odola da tane but vakerga. Ko hadisi. Odola da pišino, odola but İran tu. Čaneno koji je krivajeti taro hadisi su pišino. Lacan dilum tirana amma. Lacan dilum vakerga o peygamber. Medava kerava sarla can dilen ya Resulallah soskela can Japan da ek puti perava sine şayko trinko ye. Soskela can dilo o peygamberi. Panç putina la can dilen, šofto puti la can dilen. Akavada asavko nešto da amengi kage eke tariqa tematika namanglum butte keravlafi namangava da butte keravlafi iako harica pravdjuma kaya tema na nema nijetite te raspravinava kaya tema me kobor berš anglede rakava hadisi ispitingum idiklum de kai salde izmislimo hadisi o mirači izmislimo Isra javer mirači javer Isra horizontalno pegamberi Isra kerja ama mirači i nešto javer i odoleske da trebala prvo te čitina, te ispitina, pa poslem tiklova lapite krataro mirači. Tamam amenge ko emocije, ko amare kalbi odea prikazna šukar šungjovola, tamam nanema nisao protiv luku bašodova, amare narodo mai zigravine nasavke rivajtensa, asavke prikaznensa, nego amare narodoske Kurani čitine. A prvo Kurani neka džanel, poslemo hadisi neka se ikljovi, inšallah. Ja. Eyvallah hocam. Mislim дека буд фино објасни на кој со насватин да казамо ли наврен нека иранен кој YouTube нека дике нека пратине накава шужосох бети со
hoxha imer amengi objasnin da meka dikaf tishaj te vakirable kana ske o koada bersh kerda znači o mirač sevgüle amende znači tanoveć amende ko internet ko YouTube u stvari to men šajte dihen Dolesc na mangavate повтори навле, да? Браво, значи на трилоте повторно пи сјамен амен ле јех емисија, дали ско себе Пикасо и се намерате дихел сари мисла хоџа ефендијаскири баш о мирачлуку и силе значи о могучност ко YouTube амендете дихел хем те прати нов значи сарсо и не. Хоџа ефенди манде со ман значи цело време аќе кава ко буд емисија да покушнавањето објаснина садале ефендиенге суиклире, значи кола со кирина да дерсија, дали да не он јасна соски амена кала дерсија керален, амаре манушенге кола омануша прво на нета неко степени те сватинен, само акалескро себе писуске од народо на сватинде, значи темели единескро праведно сар требало те керал, далескро себе пие хоџа молиндумле те керал, значи таро монотоизам лафи, те шајте сватинопе од дини ислами кобораминге вредно, а ако на немен амена кала понтија, значи адрескро себе пе амени се амен погрешно дин исламијети, макар кана места со диклум о ефендија са со објаснин да мислам дека о прајля со повишето респект плюс селами денде сватинена котаркило пелафи. Нормално ви мангав само јек тавакра, дали уопшто пекамбери али веселем претиџал ко мирачлуко, дали ов завршим дадла задача со добиндален таро Аллах Джелшанаху или чингарале упре те шајте вакерлеске дека требала паднате до вршинел кај буќа суске наштити клопе пенадое или а да те харија чуло на нинам ге јасно ефени дали кашајте објаснеа два дел Амен претходно историско палема кана од ова кере упре суске кјамаро шере, коамаре класике, коамаре добором берша кери белафи, аменде омирачи повишето кердо лафи, на Исра, о Исра сарсова кергем о пириве таро Меџидил Акса, джико Меџидил Харам, одванане воопшто ни кердо лафи, него ли кердо и лафи омирачи, нане одва путојбе вертикално тари пувко више сфере и ќе агар дачило аменги ќе амари класика ќе туда кана од вас спомнинија дали о пегамберија да завршинја од ова исал де јек доказ Аллах скоро башо пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем и исал де јек доказ Аллах скоро долеске да вакирала те сикавату ке некобор ајетија некобор доказија мире значи до ти мисија е пегамбериски на не завршими него акатар почминела панда по паро дживдипе тут каракелту за разлика джиакана со тут араклјату. Кодова психолошко или психолошко воспитиве пегамбере, јани јек подршка е пегамбере, одоле ајетен саркова мангла, Аллах те си кавеллеске, те подржинале пегамбере, јани те деллеске јек подршка, психолошка подршка. Амаре пегамбереске Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем еске авала адава Исра текерало пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селлем. Ама иначе сао пегамбери акава да требала те џанин сарине геле ки Исра сарине диклепе Аллахе сарине керге лафи е Аллахе јодолеске да саро Муса алейхи селам аменге сои пенџарутно ки планина Тур саро Хазрети Ибрахим алейхи селам ко Курани азимушани сари пенџарутно сар kerge Allahi Allah'a agar da amaro peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kerge Allahi Allah'a yani diklape pires foritelea sar diklape so kerga sova kerga adava amengi o Kur'an yazmışani but jasno obrazložinava. Кал мислам дека буд питајна и сијалика беринав нисаве само мато олсо крелопест матерумина и емисија, значи ва верете мендарти керопелафи, аки питајна амаро сајдимо мангло прал ово бубе,
Aqui baro selami giles de cele da eleskir familiate opući baleskro itano daleo pekambere ali veselem gelo telesno li duhovno ko miračko. А категата не бут различна учења која различна образложувања кале сардена, не? Ама ко суретул Исра ко ењаварде што аети мислинава соска o Allah Đelešanu potvrdila leskoro džajbe ko i ki Isra, leskoro džajbe ki Isra tano ru'ja, znači suneja, ko suno o pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, asaf ko nešto slučajnjake, ama aga te nekoj vakirala telesno, aga te vakirala nekoj duhovno, yani ko suno, gelo različno učive i sitaro svako je kalimi pretpostavke saro pegamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kerjakava miraçlık ili pasar kerge Allah fi Allah'e. Tamam, ajke, kana o bube palem isto počelo, ako da man nema na isto pitanje, pred o miraçlıko, kova namazi kaldine najne o ajte vakiro Arapija. Citingem tu menge, mislim дека која сура се суратun Enfal, 305 ajeti. Len silen namazi. O mušrikoja nasledinena je namaz. Kova namazi? Hazreti Ibrahim aleyhisselam eskuro namazi. Hazreti Ibrahim eske Allah Đelešanuhu ko suratul Ibrahim vakirlar eske čistin i Kaaba okolenge koji late tavafi ka keren, okola koji late ko kiyami ka tergöven, rukü ka keren, em secda ka keren. Dikaya da Taro Adem aleyhisselam passaggio amaro pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sinele namazi. Kova sine sostavimo taro kiyami, rukju hem secda. Znači u isto namazi saravdija men so kıldi najale samo normalno različna dovenca. Zatim o namazi ko Kurani azimušani tano spomnimo salat ili skoro bukvalno prevoz značila dua. Pekere dua Allaheske. Odija duva Allaheske sine ko kiyami rukju em secda. Taro sao pegamberiya. Pa čak durin sjamena eti da Hazreti Isa aleyhisselam Allah Đelešanuhu Hazreti Isa aleyhisselam eske vakerela namazite kıldinel terindor ko kiyami, kerindor rukju hem kerindor secda. Dikaja da ki istorija taro čovečanstvo nataro pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o pegamberi ništo ne vonanela. Znači ni o namazi nanela nevo, sar so nanela o posti, sar so nanela o ruči, sar so nanela o zekati, sar so nanela o hađi, agar da o namazi nanela isto nevo. O namazi isi tergjovala kıldinena hem kerenale. Nekobor narodo, nekobor plemija, nekobor nacije kerena sine o namazi. Ko vakti Angledero pegamberi da, palo pegamberi da, ili ko civdi pegamberi eskoro da. Yani akava namazi haloven soske sine Angledero pegamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ko isto načini sar so amen kodina yani. O potočno popučiva soske normalno, a da leve apteste življenje znači mušrikija hem muslimajna, isto li kodine o namazi? Sar? Mušrikija i nemen mušrikija hem muslimancija adalevak teste. Da li ovo namazi isto ikernajne saro Hazreti Ibrahim aleyhi ve sellem? A kanan devike mušrikon goro namazi suratul Enfal. 305 ayeti citingem misina. Eke jaya pandek putiko Kurani. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ. Diken čak vakela. Lengoro namazi ko beyt, ko mescidil haram. Suratul Enfal, yani oftoto sura već o Allah Đelešanuhu vakerela. Kasi si Kurani, neka pravilo Kurani, neka čitinel. Deka o mušriku da namazi kodine nasine, ama lengoro namazi sine sostavimo taro mukaen, yani taro pište, taro svirke, hem taro aplavuzija. Aki kate deli nalapes, znači o muslimancija... Koji dela o namazi? Znači o muslimancija kaldinena i nesar su kaldinajna Hazreti Ibrahim aleyhi ve sellem. Znači da je znači nestar,
A o mušrikija dodanina znači ko namazi sa svojega svirine nema aplauz denajna, ke kada ni razlika, maškar ko muslimancija hem ko mušrikija. Snava дека одикутне акава магината джанине, дали ско себе повторне, значи опитајната шето од ги појасни. Ja, normalno da ola krivinena o namazi, ola pencarge o namazi. O peygamberi da o namazi su kıldınca nasine mušrikonge, ništo nevo. En paro da nasine lenge adava. Adava uopšto paro nasine lenge. O pari pe mušrikongoro sine so čistinela lensine tarolengoro nepravedno dživdipe, tarolengoro melalo hovavno dživdipe. Adava sine paro lenge. A namazi, o ruči, o zekijati, o hač, hiç nasine lenge paro. Tamam. Исипанек прашање Amare sajdime veya Murtezi selamun aleyküm ake opuç baleskrotan tehran molim çitin sopişinyun hoca başkotar kolelile ola kotar lele ola i Buhariya. Znači nama kana kole tematar kerda lafite puçav kole lester lele i Buhariya. Toga mi našite te pratinava kao pitanje. Ајка замолнавле панеквар ефендија те поставило прашање хари попширно, а ако на ка замолнавле ко приватно нека пишинелмање па манти сима вакти или пофино те пучаве ефендија или те контактирне хоџа ефендија те пучеле ока објаснот ке сигурно ко приватно калестар. Мат дуго влачино време, значи магдане што ке хоџа ефенди бору. Na odobor ka isini manglum je ka eti cela te citina bașo islami cu suratul Bekare shelu eftamar de shu eftato ayeti soi o islami soi shukari pe najnava dali si vreme i dali kamangelo narodu akava ayeti baro shu ayeti ama akalea te panda akaya tematika te haloven soi o islami yani suratul Bekare shelu eftamar de shu eftato ayeti gigantično ayeti jek puti o narodu te halovena kao islamija, jek puti te halovene. Ja da teo Allah Đelešanu, agar šukar objasnila kao islami, znači ja samo te nova više dosadno, jek tek baš sati da keraja lafi, ama akava ajeti, sačače jek vredno ajeti, kova trebala te čitinave, surat em sui islam, sui šukaripe. Akate, sui šukaripe. Sar trebala te halova islami. So trebala men sar muslimanja te kera. O Allah Đelešanu kojeg ajeti akava amenge objasninela. Suratul Bekare ševo eftamar dešu eftato ajeti. Leysel birre en tevellu vujuhekum qibilel meşrik vel maghrib. Šukaripe. Nane šukaripe. Ma mislim дека šukaripe tano. Te tumen tumare šere iringen premal o istok hem premal o zapad. Ma mislim дека da va šukaripe tano. Birri. Te ove birri. Nane birri. Te na završinja o video? Dehran? Na, bujrum kerlafi dikhenatu panda, pratinena me panda efendi, bujrum. Pratinena, mi misля ски завршинја, или? Na, bujrum. Pazinena, jensa pazinena, i to kako? Шелу ефтамар дешо ајти, значи, нане шукарипе, лейсел бирре, тумен тумаро шеро, тиранен премал о исток, хем премал о запад. Јани, о шеро и бут, важно, то jest ošerotano tan kaj so arakljovala amari godi. Mamislen tumari godi tiranen la premal o istok, mislim дека o istočno blokotano pošukar za razlikataro zapadno bloko. A tumen so arakljovala tumari godi ko tumaro šero. Mamislen tirangen tumen ko zapad, tane pošukaro zapadno bloko za razlikataro istočno bloko. Акате и си марибе, акалеста, западњакоја, источњакоја. Западно култура, западно цивилизација, источно цивилизација, источно култура. Аллах вакирла,
не шукари пе. Мами снесоске пошукарковен тегеленко западно култура, ки западно цивилизација, а туменда со дживдинена кој исто, мами западњако, мами снесоске источно култура, источно цивилизација, тани пошукар. Јани на не шукар. Сој шукари пе акано Аллах. ولكن البر أما شكاري بتانو من آمن بالله إسلامي تانو شكاري بتانو تبكان كودبل واليوم الآخر تبكان كو آخرتي ديكنو الله كان سر كو بيستنل او إسلامي سوي إسلامي првој дикено Будь важно, значи, на некава е едноставно агјардиндо, него Аллах да оредослед таро амаро иманска шартија пишинова. Која мева керава илмихалите пишинел песине, о писателија таро илмихалија требала сине акале аетеа те почминено о илмихалите пишине. Жалостно со амаре писателија таро илмихалија акава аети нина спомнинге коленгере. Ilmihalija. Eke mea kana spomninavale. Soy muslimani tove, soy šukar manuštove, soy šukari petekere, te pa kako devel. O prvo uslovi te pa kako devel. O duito soy vel jomil ahiri. Em te pa kako ahireti. Akava jo redosled. Na men čigemo ahireti ko pančto imansko šarti. Na, ko duito imansko šarti. Soski ko sa o religije opakejibe ko ahireti itano jektaro najbare problemi a akava ko filozofije šajte čitinen ko Sokrates ko Aristotel akava čitinen kadiken opakejibe palo meri be jek problemi ama ki religija o Allah vakirla kapakan mande en palo dova kapakan ko životo palo meribe Uslovi muslimani invaro. Akavaј јек бари расправа авдие ко филозофичарија, не? Вел јомил ахира. Вел мелаикетихи. Акана од трито сова кирила иманско шартитано хем ко мелекија капаќан. Капаќан ко мелекија. Со капаќан вел китаб. Капаќан ко китапија. Шукари патано те паќан ко китапија. Hem ko peygamberija ve nebijin. Akana diken. O Allah hakate spomninja. Ko Allah, ko ahireti, ko melekija, ko kitapija, hem ko peygamberija. Panč imanska šartija. Em odova redosled bučukar dingjale. Te amen akava redosled na pratingem len te gani amen na šavgjovaja ko islami. Na šavgjovaja. Наштија мен пал телалдан таротикно најту те джагјар, него и мора те джа управ на теле. Те напаќанди лјанко девел, сарка паќа ко пегамбери. Те напаќанди лјанко девел, сарка паќа ко ахирети. Те напаќанди лјанко ахирети, сарка паќа ко мелекија. Сој функција мелеконгери, те анен о китапи. Значи, те на постојнена, те на паќандилан ко мелекоја, наштите джако штарто иманско шарди, ко китапи наштите паќа. Соски функција мелеконгеритано, те анен о китапи. Каске те анен о китапи? Ко пейгамберија. Панчтотано ко пейгамберија. Значи, диклан, Аллах, ахирети, мелекија, китапи, пейгамбери. Пейгамбер. Redoslet, akava redoslet, morate pratина. Значи, пейгамбери нашти бизо китапи, о китапи наштите теаво бизо мелекоја, о мелекоја нашти бизо те паќа ко мелекоја те напаќандилан ко ахирети, ко Аллах. Хватанец, споиме, акава redoslet, о Аллах, за джабе ко Курани, ази мушани, јек redoslet да те пишиње Аллах, за джабе напишнава redoslet. Ја мен аква redoslet, манглем, морате те пратина. Јавер сој шукарипе, дикен сој шукарипе, сој муслиманите ове, сој шукармануште ове, сој производители, а Аллах си кавала мен сарте ова манушатаро производствотаро шукарипе. Сој ва ател мале алел хуббихи.
Yani shukari petano te den taro tumaro barvalipe te odvojnen taro tumaro mal taro tumaro barvalipe odovaso tumen najviše mangena. Soi shukaripe muslimani soi tano ket kadel sadaka ket kadel nešto ko islames ko Allahes korana yani ko drumo je Allaheskoro te del nešto od ovaso mangela peske yani so leskoro kalbi orva mangela halen akava islam ana ket kavel yek chorolo te rodel tutar yek kotor maro te kuel kwamarudar ya akavel yek chorolo kuela kwamarudar que la prala isiri yek kotor maro tu tirane tu te romnja ki kere romnije digbe odova maro irati so ačulo so trebala sinete fardale dikte da kale čoroleske sevapija akavana ne sadaka akaleste nane tu hiç sevapija nego te kuvelo čolo te vakelo dema je kotor maro te vakere romnije dik tarodova taze maro so kinge mavdia amenge so avdia amenge ki amari sofra trebala sinete bešal de ekvaš Čim je kotor, de akale čoroleske, je o Allah akava sadaka mangela amendar. Samo od ovaso tiro kalbi tuke mangela. Ana da vaso trebala te frdele, ana da vaso trebala ki ulica ti kalele, ana da vaso tu no upotrebine ale, ana da vaso to piravjani visina mangela te pirave kadele sadaka, pando upravo žalinea muklebe. Čorolo tano, koja puti ki džamija vaker jaman je gelo vakerla kurbani te činil taro muslimanja, džala kurbani te činil, činindor kurbani omas vakerlo najšužo kotorja taro omas peste ačilo i nakela je čoroli tari odoja ulica, nakela je čoroli vakerla je kotor taro omas vakerla je kotor taro bakro ovdje uštela dela o zarzavatija je manušnjake. Ja ni čoroli manušnji uštela dela Palem ko narodu uštela vakerla, grevo be vakerla, sadaka neko vakerla. Sadaka sun vakerla, neko sadaka menta. Diko zarzavatija de vakerja sadaka. Na, kana deo do vaso taro to kalbi mangela. Eki Allah vakerla, akava i but važno, akava redosled, akava aeti, but važno amente te halove vale, sar so Allah mangela te halova. A nasal de te čitina em te nakavale. Soi, znači šukari petano, te odvojine taro tiro mal, taro tiro barbalipe, o isto sar so tuke mangea ili adava so i tuke manglo ko tiro kalbi. Hubbi. Znači od vas so i taro tiro kalbi. Hema kana tede, so tede, mali, wal yetama, te pomožine e jetimenge. Diko orede ste taka. Te pomožine e jetimenge. O pomož et jetimenge amen akate utningemma. Amen e jetimen voopšto na pomožina. Ko smisol amen ki je korpačigen. Wallah vakilla te pomožine e jetimen vel mesakin hem e miskinen hem kitene kavakira fukara ka spomnilo olafi fukara hem e čorolen. Jetimia miskinia čorole. Trin grupacije, trin kategorije isiam. Jetimia, kojtane jetimia, kovakate amari idnina. Pomoštari amari idnina tani akaja. Jetimia amen vakere okola koja čile bizi dajem bizodat. Tačno. Ama bayraklı koleskoro tefsiri vakirla jetimi tano odova koji tano muklo bizi dajem bizodat. I sire dat i daj, ama muklo tano ki ulica. I ulica te vospitinelle. Tegani gradinen jetimska domja, hem kodla domja adale čaven vospitinen. Ja, ni škola, hem retret. Buke odla ko jetimska domja kjere. Te šukari pijakava. Akava i muslimani tove. Te kede čaven tari ulica, ako i silen dada, hem te čivelen kodla domja, jetimengere domja, hem odotar tumenka vospitinen. Žalosno amenakate utningemla, soske amen amare jetimen mukajalen amari ulica te vospitinen. I kakva redosled te gelen, te pomožinen e miskinen. Te pomožinen miskini soji
te pomožinen okolen koja čile bizo agar vakirala pe. Fukara i razlika pomegu fukara e miskin. Soitano i razlika pomegu čorolo hem miskini. Čorolo isile krovi tela le skoro šero, yani ker isile, hemo le isile problemi saude čoroli pataro hajve impide, ama miskini tano okoa koji nanele ni krovi košero. Miskini i po čorolo taro fukara. Mesakin. Yani miskini. Yani šukari pe i te pomožinen. Yetimenge, miskinenge, hem vakila ve ibn sebil. Hem okola koji acile ko drumo. Akva koji acile ko drumo, amen šaj čivaja manušenkola džana kojeg drumo, hem našargeo pare, tamam, ako ja da klasifikacija šužitani, šukartani, akva da ager o mufesirija dena, cidinge jeg drumo, našargeo pare, acile bizo pare, odole da manušen te pomožin, tamam, ama u ibn sebil, čavo je drumo skoro, znači popravilno te gelem, ini što znači popravljeno te kuđem harica ko pobaro značaj taro akava lafi, tega nikadika ibn sebil, tano manuša kola počminge jek projekti te gradine, na primjer bolnica, hemačilo koje kvaš, naštite završene od tih bolnica. Tega ni pomožinen, akale bolnica te završene od čiko kraja. Jek manuš kerela jek mosti, hemačilo koje kvaš džiko akava mosti, tega ni pomožinen akava mosti te završene od akava mosti spojinela duj različna drumija. Ja, akavatano ibn sebil. Akana vakila hem ka pomožinen prosjakonge, hem okola koji oslobodinela eroben. Ja, prosjakonge, znači okola koji prosinena. Diken, akati isto je bari problematika, čovaja soi fukara, ama te šajt objasnav kone sa hoja ver, der si te lavo aeti taro suretul Bekare 230, mislim că tamo, 273, kaski trebala, koji tane odla čorole manuša, koji tane odla fukara manuša, kole mu fuka, o Allah Jelle Šanu je pegamberski vakirla, ja Resulallah, tu lenka penjarelen taro lengere safatija, taro lengoro sima, taro lengoro liko, nanese koji čorolo. O čoroletano dola koji lađana o ajeti 273 ajeti. Ama akva ajeti agerna trebala te nakavljen, nego akva ajeti trebala harica, isto harica poviše to obrazloži navljen. Te diken kaske šaj sadaka te den. Da li tane svako je da li šaj svako je to prosjako ili pa da li šaj svako je fukara trebalo. Ili svako je fukaraske trebala. Te da, eke akate ko akva eti Allah Jelle Šanuhu bučukar dela menge nekobor primjerja taro odola fukara ili sara menka penjara fukara. I akana vakela šukari petano isto okova koji o namazi kildinela hem o zekati dena. Diken, o namazi emozek. O namazi kokova broja kanalo? 13. 12, kova te brojingjum, pakja ibe, ko Allah, ko ahireti, ko leskere pejgamberi, ko leskere melekija, ko leskere kitapja, ko leskere pejgamberija, te pomožinen, te den od ova so najviše mangela tumaro kalbi, pomožindor miskinenge, pomožindor jetimenge, pomožindor čorolenge, pomožindor okola koji tane, koji acile ko drumo, yani, koji acile ko drumo, te pomožine prosjakonge, te oslobodinen robon, en te dešutrito avola te kildinen o namazi. Ko redosled trebala to ovo dešutrito o namazi. Hem te kildinen namazi, hem dešuštarto vakirala te den o zekati. I razlika pomeđu avdosutne ili mihalija akajatani. I razlika akajatani. Amen ko prvo rango čigemo u namazi, a kala čigem ko posledna rango. Ja uopšto da li spomninajalen da ko amare il mihalija. Kildinen namazi, a okova soka keren, važno namazi kildinen.
Ebu Leheb'den anesine tovolle problemi o peygamberi teva kiral sineles ke kıldın namazı. O Ebu Leheb prastandor ka kıldın alsine. Na panç vaktiya pinda vaktiya namazı ka kıldın alsine Ebu Leheb. Ebu Leheb es kesmetinga sova kerga ma korup çirim dişe. Ma çor, ma hova, ma hayeti mengoro hakko. Pomojine çorolen. Acabas metinga emulonay baro düşmaniye peygambereske. Na o namazı zaten kıldın alsine Ebu Leheb. Kerelasine ek namazı. Sa o namazı medan. Nema kerelasine ek namazı. Dešutrito, to jest desuštarto paloredo avolo namaz. Mali sima je pučive ko svako puti pišinju. I izazivatno pučibetano, ama realno izazivinava kale, ama realiteti ko ama rođivdipe. Ka brojnao ko države ili ka brojna muslimanska države kola ko prvo rango čige o namazite kaldine. Muslimanska država. Saudijska Arabija, Afganistan, Pakistan, Sirija, Irak, Iran, ko prvo rango lenge ko gezet pišnala namaz. Ama kodala države rahatliko nane. Kodala države o manušikane pravoja hale. Kodala države mudaribe orat eçavengoro više na nevredno yani. Orat emanušengoro na nevredno yani. Koji kasmangela mudarila, koji kasmangela činela. Ama dikena kana države kola na neko rango, ko prvo rango o namazi. Ko mangela, počmine ko Holandija, Germanija, Francija, Italija, brojne su ka brojne. Dike ko samo sistem javla o manuša. So fayda ite kıldine namazı ket çoreya. So fayda ite kıldine namazı ket haya hakkı manuşengo. So fayda ite kıldine namazı ket mudareya manuşengere hakkıya. So fayda idiri. So diklum fayda tarotiro namaz. Feveylul lil musallin. Teşko tire namazes ke so kıldine yani. Ere'eytellezi yukezzibu biddin. Nadiklalli tu okola koy ko dini. Ko Allah eskoro dini. Kezibe. Hovavala ko Allah eskoro dini. Upotrebinela Allah eskoro dini baš od pire činje. Nadiklalli tu sar hala eyetimengere hakkoja. Feveylul lil musallin. Teşkolengere namazenge. Sokildinen ola namazı. Kas holavena. Kas manupulinin namazı. Avdija mende omo jek političari za te dobinel poviše glasja namazi džalate kıldinam. Te zamangelle o naroda. Te diken deka ki džamija kuja. Te diken deka religiozno tano. Te dikel de avdje i religija doborom tani upotrebi mi baš amare materijalno amaro živdipe doborom upotrebingem so vallahi billahi avala jek divete vakere dosta upotrebingen i religija baš tumare koristija. Ma upotrebinen religija, ma upotrebinen namazija, ma upotrebinen Allah eskoro dini, ma upotrebinen yetimen, ma iskoristinen fukara, çorolen baš tumare materijalna koristija, avdije diniju, avdije ulemko dini, ali sako hintagrun paluno palaldan isima nešto javer interes ili javeri interesere seja adama. Kerava, hem avdije dikena adava svesna sijen ko internetija. Bez razlika kovor dženelo islami ili na dženelo islami, kovor šunelo islami, kovor penđarelo islami, selamun alejkum akušela. Znači prvo lafi, selamu alejkum, emodujto lafi, sahavalaleske komuja dava kerala, pa Allah eskoro hatari isima, počminala te akušela. Me darava samo taro Allah. Tu te darataro Allah safko nešto ka Kirilija. Tu te darataro Allah. Doborom pelo amaro manušikani inteligencija, civilizacija su avdije henamikaja na bešena više ko kije ksova te raspravinen pire problemija ko javnostija, ko Facebookija, ko live-ja rešine napire, o henamika rešine napire
pire problemi. Allah Allah. Hem interesant no. O tamam angali tu mengiudote tu mari civilizație, angali tu mengiudote de cultura. Tamam ama mau potrebine no dini. E Allah esco. Esselamu alaikum mama keren nalicineva tu men tavale. Na malene Allah esco. Selami upraltu men. Ma. Selamun aleyküm isima hatırı Allah eskuru. Tu hatırı Allah eskuru. Na ne akavate kere. Eki amen abdiye ule muslimanya ama akale agar vakerdo amare koristenge amaro pauno intereso ko pravilno ko realiteti nasikavaja ama abdiye ketme akava realiteti butejenenge ko mujava kerava ova lošno ova Ocakova namangayale, Ocakova hova, Ocakova. Tamam mistrina gerçek satumen mistrina. Deșu panjberj. Akava me vakerava, taromirova kerive da zaten mujda šukilo više. Bole, aça kergim tu men but ya. Estağfurullah hocam su kere. Na ne lafija kavasa su vakerdan zaista tano istina, čak su više da zaista je problemi amaro, pogotovo amare romane populacija takva desinala pa si to kako. Значи, ака едетано јек проблеми кои со амен мангаја, значи, таро дини стамите и калелпе клафлеки. Клафлеки тане будпаре, о народа кале навикнинена, хем чак сувише да злоупотреби на лапесака, на одини, ленале, значи, комуи, хем акалеја затем перна помаре страстија, родена, значи, правото е добинен, дикена со акрилапе побарочините и керени, така дале. А са со акрилапе лавтано, са супро. Са сајтано наопако, адвадатано, калески да акала емисија ексистирнена. Калескано да себе пијанина песа савке дебате да шајте вакера, народа, например, со насватинената шајте попрајнен пес. Хоџа Ефенди, сарсвакердан на клас, значи, дуисакја, наџенава o narodom rodina panda ti kjero pedersi, ama mislava дека хајрески неко доволно. Џане кој клело о хоџе и мери никогаш на нетано со клопе доволно, а мен би мага цело рате бешати крале алафи, ама леди си лек живото, вернен дека леди си лек со клопе пе приватна желбе со требот исполнено пером наја певчавенца, пе фамилија. Едва да морате респективнали, али амен бу треботово за благодарим место и си амен јек ефендија кога со буннела пес амаре интересески кодин исламијети, ке кироманида популација, јек тано со кушинела и борнела пес како о амаро мангло сајдимо имер hoca. Buyurun, Bangladeş'te vakire hoca efendi pek minut tafkir. Vallahi duy saat ya vakir gyum. Oven saste, pa inşallah ki narodna emisija Harica poviše lafi, Harica poviše obrazloženja taro ajetija. Sigarava koja ajetija na mangava buteačova, pa majke adaleski amin keraja kala obrazloženja kala o projekti čitinjalni o Kurani svako nedela kjamari džamija, te po obrazložimo. Koje kajetija čovaja Harica poviše, poviše obrazloženja taro poviše perspektive. Da, bujrum te sienko mogućnost, bujrum ca să si le hari vakti, bujrum te amari džamija kod la dersija i but interesantna. Baš amaro čačutno dživdi peko amaro islami. Значи, сеамен панда и привилегијата те дикаем те хавалес кере, значи од дерсија секоја недела и кловола кана амаро ефендија, те шајте байрала маре амаро джандипа, али лескро јек најомилено лафи чучарте кофе, те манглан, те пратине, оправедно дини. Перде кофенцар вакрала секогаш дека Odo vasea cu puti cu dersi vakerava. Perde kofensar mande mare. Ket kaven čučare na vrialdan tumari kofe, pa postem kuven Andre, čuče kofensar, pa te manglen te haleven. Te alen perde kofensar na ete haleven. Ne perdi kofa. Poviše na ete telel negolika taštinel samo. Само ги колку ташчиба, евалла хоџам ефенди. Намагате за држинавтот, ме бива кира обсесто со на одбинданма накале дерсесте ефенди, баро акцентинде дан манге ем нормално самаре дикутненге, хем мислинава дека та незадоволно акале дерсестар, хем нормално бари поукаден дан сар секогаш аменге хем амаре романе популација ке каза молнавтумен ако и ситумен
ни се опучива те поставине хоџаске накана, него приватно комото пишин леске намагал панате и керавле. Хоџа Ефенди буйрум дето селами хем те напуштина автос ки дека авдида инето тек паро диве. Buyurun hocam efendi, buyurun. Açıvene Allah'a inşallah Allah eskoro rahmeti, bereketi, mağfireti. Upraltu menden eko. Selamun aleyküm. Samare pralenge so dikleame. Eyvallah hocam, eyvallah. Allah neko razjetutar da te familijatar, eyvallah. Sad prvo, me bi vakirav pred te završena emisija i sjamen, znači u četvrtok je produžini programa, već tani najavi mi, znači amen neko portali, to me ko utmeno šajpa sastpetevleski navet, sastenim sasteveste, znači u četvrtok ko v to sa tem 10 minuti, ko volamen, znači jek produžetak емисијатар адваково, значи о пралтаро сајдимо имер хоџа, значи о руфати, овка објаснил педики бастар, значи о мирачлоко, коламе, значи о могучност иншалла Аллахеске квана четврток. Ове на менсер, значи кој исто бројки, исто тема, ме бива керав са прво би заблагодари нама Аллахески со муклеме дека е могучност шај те дружинамен туменцар, со нормално пишинето мараш уже коментара, хем со споделинден онлайф акале емисијаке, пошто Аллахескро го спитива родаја, иншалла нани ништо те кочинеламен те пайдара амаро джандипе Аллахески кодром. Ове састе со инен сарина менсар, Аллах нека му кел помилос упрату менде упра аменде иншалла. Хем нека ракела мен таро ширкија хем заблуда акале дуњаја кере. Мукават мен Аллах ескере рахмете. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Джикива вер прилика мавистрен, значи до четврток ламен исто екшужеме се. Евалла, Аллах нека уту мен да разија, евалла.